Pemirsa nyanggre puncak pemargi G20 Paiketan saking kepolisian Nincapang pengupaya untuk ngeraksa ketertian ring wewidangan rau mangkin usaha inucap sayan ketincapang turmaning waspadaan pengerau penduduk pendatang duktang utawi non permanen ini kiuncap kebuatan untuk nambahin pengerau jatma ugig. Sekadi asap punika sahane kabaosang oleh Kapolsek Denpasar Timur Kompol Inengah Sudiarte ritat kaleng ngerawing apel gabungan pembentukan posko si Pandu beradat ring kantor LPD Jalan Nusa Indah Denpasar. Mapaiketan sareng KTT G20 paiketan daning ngaptiang mangde side nincapang rase waspada pamekasnyane majeng warga non permanen sane wau-rauh ke Bali. Samian angge mangdane meprakanti tur nyelehin antuk nginggilang humanisme. Ngewentuk pasko si Pandu beradat wantapina ke pengupaya ring sejeroning rakse kahanan kamtipna sane terepti. Sapisanan ngewantu mawidangan inucap nyuksesang parikrama KTT G20. Napi male bagasane sampun ngeranjing ring si Pandu beradat inucap pacang nyaranggengang parikrama terpandu sakadi patroli miwah ngerakse ketriptan ring tengahin krama. Asa punika taler apel gabungan puniki wantapina kecihna prakanti pantaraning Polri sareng Satuan Pengamanan Swakarse Wiadin Desa Adat sahepinake program unggulan Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.